a hi Mutsonga a hi Muchangana xewana boti kumbe sesi kwalaho ni yingisela ku ri kona na ku amukela ka channel ya hina ya 015 Explore la ka channel leyiwani mi tisela mahungu mitlangu migingiriko hinkwayo leyi endlekaka eka xifundzankulu xa Limpopo xikan'we na ku dokumenta tinhenha leti kurisaka xifundzankulu xa Limpopo hi migingiriko yo hambanahambana ku nga va ku ri nhenha leyi kurisaka xifundza hi ku yimbelela ku nga va ku ri nhenha leyi represent-aka xifundza hi ku cina na hi vuhaxi kumbe hi ku hlekisa vanhu ha yi documenta la ka channel leyiwani xewani ni mi amukerile vito ra mina Ray loko ku ri ku wo sungula ku yingisela kumbe a wu kha u yingisela wa se subscribe kombela u hi pfuna hi kula hi ku subscribe u tlhela u pressa notification button xitlokwana xexo xi ta endla ku loko hi upload ti-video masiku lama taka ti kota ku ti nghena u tikuma ta ha ri fresh hi tsakela swinene ku u tikuma ta ha ri fresh leswaku hi ta kota ku phamela mahungu lama humaka Limpopo ka ha ri nkarhi namuntlha ni na leyi va ku hi kha hi documenta ka channel hi leyiwani titwe ta wena tindleve ta sungula hi ndlela leyiwani DJ Brian. ya hi swo sweswo ni na siku ra namuntlha i DJ Brian u tswariwe hi ti 1 ta January hi lembe ra 1980 i muhaxi wa ka radio u haxa ka radio ya Munghana Lonene FM leyi nga le hansi ka SABC a tlhela a va a club DJ Brian u tswaleliwile a Soweto kona kwala a South Africa laha a ndzhaka karhi a nga rhurha a ya tshama a Bulobedu kona kwale Bulobedu laha nga sungula tidyondzo ta yena ta primary a Mantwi Primary School endzhaku swona a ya hetisisa tidyondzo ta yena ta secondary a Mokope Senior Secondary laha loko a hetile DJ Brian a nga suka a ya dyondzela tidyondzo ta journalism a Technikon Pretoria leswi swi vitaniwaku Tshwane University of Technology kumbe TUT hi ku komisa u te loko a ri ku endleni ka tidyondzo ta journalism hi lembe ra 2000 DJ Brian a joyina xitichi xa Munghana Lonene FM as muhaxi loyi a va ku a kha a cinca kumbe ku khomela vahaxi lava va kha va attenda swin'wana vahaxi lava va kha va ya ka tigigi tin'wana lava va kha va tirha full time mara yena slot xa yena kumbe show leyi a yi haxa a yi nghena na mpundzu lowa navusiku 3 to 6 early in the morning leyi vitaniwaku graveyard hi ririmi ra ka radio u fambisi sweswo DJ Brian a kha a haxa hi ndlela leyo loko a hetisa tidyondzo ta yena a Technikon Pretoria laha loko a hetisa tidyondzo Munghana Lonene nga va yi n'wi nyiketa nongonoko wa mindzumba ya Afrika mindzumba ya Afrika ku ri nongonoko lowu n'wi pfumelela ku a tlanga music wa kumbe vunanga bya Afrika hinkwayo kusuka Madagascar, Congo, Swaziland laha vanhu va nga rhandza music na ku tiva music wa Afrika hinkwayo kusuka kwale ka nongonoko walowa wa mindzumba ya Afrika u tirhise sweswo ka kondza hi 2003 laha DJ Brian a nga nyikiwa afternoon drive show ya vaxumi ta tsundzuka afternoon drive i nongonoko lowu nghena kusukela hi 3 ya nanhlikani ku ya chayisa hi 6 ya xidyambu u tirhise sweswo ka kondza hi 2005 a kha loko a endla breakfast show ya Phaphama laha a nga yi tirha ku ya fika hi lembe ra 2007 loko a resigna u resignile DJ Brian endzhaku loko a hehliwe hi nandzu lowu nga n'wi yisa na le khotsweni lowu endzhaku ka nkarhi nandzu wu nga hetelela wu
tshikiwa kumbe wu hangalasiwa hikuva kha ku pfumaleka vumbhoni na vuxokoxoko bya nandzu lowuwani case yi vi yi herisiwa hi lembe rorero. Endzhaku ka sweswo hi lembe ra 2008 DJ Brian u tlhelele futhi eka xitichi xa Munghana Lonene FM laha a nga fika a haxa nongonoko wa Phaphama laha a fambisana kahle na Sydney Baloyi a ku ri muhaxikulori wa yena. Endzhaku ka sweswo hi lembe ra 2018 DJ Brian a haxa nongonoko wa Dzumba na Mina. U te DJ Brian loko a ku 23 wa malembe a se a tirha aka xitichi xa Munghana Lonene FM ende a ku tirheni ka yena u wine na award ya Best Presenter of the Year leyi a ku ri award yo sungula ku yi winiwa hi muhaxi wa Munghana Lonene FM hi lembe rorero. Mi ta tsundzuka DJ Brian a hi muhaxi ntsena i muhaxi tlhelo muyimbeleri. U na ti-album tinharhu and then DJ Brian malembe ndzhaku u humese risimu ra Xikoma Minenge. Xikoma Minenge i original track ya instrumental leyi ni nge le ku yi tlangeni la ka background. Xikoma Minenge i risimu leri nga endla ku vanhu va tiva kumbe ku twa hi DJ Brian loyi a nga muhaxi va kota ku n'wi twa ku no a ngo va muhaxi ntsena i muyimbeleri. Risimu leriwani ri tlangi hi miehleketo ya vanhu vo tala kumbe ri endli ku vanhu vo tala va hleketa ku DJ Brian u yimbelela hi yena. Ni wela ka vanhu lava a va hleketa ku DJ Brian u hava minenge or DJ Brian u famba hi wheelchair hi mhaka risimu leriwani a hi swi teka ku u yimbelela hi yena. And then ni hleketa ku mavonelo lamawani kumbe leswi information leyiwani a yo tiviwa hi mina ntsena ende ni ta kombela ku lava swi tivisaka sweswo va ni sapota ka ti-comment box va vula ku hina hi swi byerisiwe sweswo ku DJ Brian u famba hi wheelchair ende Xikoma Minenge u vulavula hi yena. Loko a wu swi tivi wa ti kanetela na kwala ka ti-comment box a hi holovi ho va ku nyikani ka information. Handle ko yimbelela DJ Brian i n'wamabindzu loyi a ownaku Barule Communication. A tlhela a va n'wamabindzu loyi a ownaku DJ Brian Concept. Handle ka sweswo DJ Brian i brand ambassador ya Telkom laha a va ku a kha a encourage vanhu leswaku va xava data va kota ku va ta kota ku kuma information. Hi n'wi tiva hi xilogene xa yena xa ku data i hosi vafowethu ya hi ndlela yaleyo. Loko mi yi tsakeleni video leyiwani ni kombela mi like, loko mi borile mi dislike, mi comment mi vula leswi mi nga swi tsakelangiku. Mara loko ku ri na loyi mi tsakelaka ku hi nga n'wi profile wo humaka code ya 015 hi kombela leswaku mi hi tivisa yena ka ti-comment box and then hi ta n'wi lavisisa hi kota ku n'wi profile. So ya handle ka sweswo hi ta za hi hlangana futhi ka vhiki leri taku loko mi hi byerini ku hi fanele hi profile mani. Subscribe-ani mi share ka ti-channel hinkwato leti mi vonaka ku mi nga swi fikisa information leyiwani kona. So ya swi helela kwala ni kombela ku mi siya risimu ra DJ Brian a famba na Hennessy. What's